Api ba niya di kayo di makuyo? Dahil gani kuhut, ang ganinggal ko niya. Assalamualaikum. Api gua ini ya di. Kok nyala mak dijawab. Udah ada layu gua yang temaja. Dosa, kapanya ya. Kalau diputuk tunang, mati tega eh. Anak natina say subang siking no yo. Ano lemah mo ya dia di. Ikapa man son? Kana na jomlis. Kuat jalan. Jadi. Itu mendoni ko haga. Di mana nom? Tamong wi. Tiga bro. Bukti na. Lukman kata. Karena saya lebih baik. Semua lemo. Jadi pas yang ditamong. Ditamong no kaya ni saran ko. Dami juga percaya, no so ya di. Bukti na yo. Lukman gitu udah pernah mana? Kini ko haga sejam lagi yang dia doon. Balin yang aku dompet-dompet ke motorku, kenapa di tamong? Itu mendo gak son? Nah, teman bacong na ya di tamong na so. Di ipa terkenal. Pengemuan muka. Nyana mo ya so. Kini ko haga kepada. Ayo kita. Kidang kon manu sekudang di kilang do. Manu ada alam do. Usung. Gula kiti kopi. Ngaku kaya dan emak di dalam dapuk di lemaki gula kanan do. Berangkat, nya mulang pai ka berangkat. Apa lagi kita? Ya adonya mulang pai yo. Yo. Tunggu yo. Yo. Picu lo, mati gatoy. Agam sa duit ko dong. Apa meneh yang pun? Halo. Habis on? Jual masa selesai. Kan sekarang lisan. Karena ada kelaya data-data di handphone yo. Di IO SMS. Yo, oke. Anak siap kunya. Sip. Oke. Jo dalam mana ya di tamong po. Mau? Kajo mong. Kelapa semua kayak biasa di tamong. Masa kecap kayak ke Jawa halan tamong. Itu kajo mong. Aduh, tahu cukup. Yang orang pandai. Kelapahan ko ti Medija. Hagang ngulah tinasa muli sebelang sering no kan? Saya pandai. Jo na ya tamong. Langsung kay minti. Haga ni kapa ko muli. Haga ti bunuh. Ti sani gila. Api haga mo lang niko. Mede kay. Mana niya mo? Mo lang niko. Yakin? Iyo mo. Gapang. Kanahnya ngula. Niko harus pandai sakat-sakat. Kisah kan kado go pas Lukman Medija saka semua manu kayak segala macam kado unya di kudan do. Kaya kado kunyin sangat na. Inya bangit ngulah na. Di pa hupa na muli. Yo mong. Kuti tenang kaya. Dalam jangka telukan ni, babayo pasti mo lah meniko. Ingo. Niko harus nukut sakatnya nya. Kak ni mandi, basuh kening 3 kali. Jahino wajah dan lihat lagi. Paham? Yo. Yo kado kan mo. Sempo aja agak mulang pai. Yo. Jo mong. Kado mo? Ah, terima kasih. Awas lupa sakatnya nya. Yo. Widih, masa tuh kulit balak kan ini hijau. John pakai Sony kan.
Di, mana apa nih do? Di motor do? Oh iya lah. Jangan lupa. Oh iya harus Ya? Yo. Ini bener yo? Yo. Tengok ada perjanjian di awal so, bagi kuah sih. Iyo, kalau pasti. Ya apa pilih kamu selamat? Iyo, ini ke depan nak masa luar. Jo dah. Bagi kuah. Pamu kali 50, kau dah cakap apa? Hala nak kang 100. Bagi kuah ya daw na 50. Mula king musuhnya masok. Duit na sa balak. Sana aja sana kaya, lawan kopi na lamban so. Ano ka nga ni 100? Nakado payo lah. Kado ka nang. Ya ulang pay. Kaya nunggu depan daw. Ayo, Kado kayo na luwat. Ayo. Diyos galak na. Satu peluru dua nyawa. Na dah. Sony. Cepat Amazon. Apa di? Di pan ke? Mak lihat. Pas minggu aja upahan ngunduh untuk kaki. Jadi apa hasilnya? Hasil siapa? Yang tamong no. Jodoh. Jangan. Yo harus minggu lagi. Unangnya tina so. Oh. Kuasanya jo yo. Nego udah nyalakan nyaki tamong no. Niku pengemok mu halo. Pengemok apa? Sebalak pengemok. Piha. 1 juta. 1 kata pakai na tamong. Jihi. Ngajak dukun. Nungah kinya harung jual kopi bias bapak ko. Wah kata pakai na dukun na. Mak masuk. Mong, kelapan sama kaki itu sama di pijanya di tamong. Tamong dukun. Kat payah nggak lagi.